huro ada na ehu abusuafo mu pe huro sa manyi obi ehuru nsem ya no fa ase apotowe a nne se wo fa kra makwa ko body scott kakra maame bi se ma body difficult maame bi wasi ma body difficult Azaya great man kra na nyom no won ka hwe wo apotowe abegina ho huru ehu uya memi yehu hwe apostle kra hwe wono so wohu comfort unso mama comfort enyum ne nyina ya to ena kire prempe pa dem ne ba ebinmo am Judas enyum kakra bi amekoto ya manhunu tun madapa ni me na madapa daddy obia es madapa twe eda me form twe because you prayer ko heaven papa yenhye enkomo twetwe na se enanu uba fia ha ye ne udi nkomo ana uye ne se ubekọ nsawam na ne prison fo na egu na kodi nkomo me pa cho wakọ nsawam no manager ko ebe you opportunity no by for kodi nkomo ye na the second in command ona mini video na onda ona tie nkomo no ko sisa enipa wo nyina mane meme nyina no papa ma onisu kakro na voice idie wa ma onisu abehaye pa amane meme wo nyina ye 4,000 amane meme gunsawam ayesai 4,000 nansawam da keto wetimi fa nipa 4,000 so obu package Jesus ye package ni pa da prison wono money so be no be na nti wo show the say no sabi Jesus Christ we are the obi are free we na what to say there wo free nya de but be try na do na problem no anayo na yimu pe na umfani things difficult but I will say we are quite said we are free we are there sana apart from my condemn ni o ye hardly ban o maka do we are say wa wo fie enti ukoye no wo ma ne bone say no omsuso age osu say papa still ya voice ne bia ma ne mra soro na I don't know my just near man about man for complaints as a voice no from ti sorry trans na monitor na mama ne bone say me dom na paying for them adofo US UK Canada emia bebre ene Ghana bebia no mekoye adoye manyanka na fie we dia me ma bi se me de prisons ebekan enti na me adu menyankofo a wo so ani ji ho so mbabua ana mbese me bari be ye enquiries na mhwe ni pa do ho because Ghana e be feed no mo diane na e be bo live band e be to dum nyame nko a me nya nyotofo bi be ko na papa ne ka che me se omo talent wo ho enipa ma ye wo ho ni memma etudum pa no we no pia na ka se woni ko studio kwa ko no talent wo sa football ni bibia tubu emaya wo si emaya nsusu da prison ho emaya ho ya wo maya dai emaya de se omo no en for ni ko ubina as be boyfriend boy ko na mo tijuma said aya ya chi conform so abaya bi ka ho ba ka sa type ni obi ana safo ni bi ni anim nyom to prison ho ho aso omo to talent ko ni baba kasoni papa
also done on a veggie and some was talent if you are not done so much coins would be out or no to actually exhibiting the talent on your Benjaminson. Oh, sir. Auntie, which is it? Auntie, my brother and business in person be shit. We can be because if you do, dear, you may be a journey because you imagine it when you remember unit. My sense of man and also a man best at 300, maybe, sir. Man better, but that can be a negotiation. And the catching is a maybe an Indian maybe see a video and damage it. We are the beauty. So drink a home, we are the drink and say, I'm good for you. We are being good for any more the damage. Auntie, we are not feared to any assembly. I have you and make a children. My one may fear. And they were so happy. I was there. One more team in Ukraine or them. Many we do another shit. What is a saying? I'm one of them in the crowd to make be up on the true champion. I wasn't easy. And I saw any of them to say, I'm coming down. The man is my very emotional team. I am getting so dear. The say, if I am a bad drawer, the members on the way. And he, I am a shaman, Makoje, BBC, the name of Mako. I need to make up with Dinko, exchange numbers. And the British one, the Bizzamua, a Biane, and Tadia, almost Tadia, probably with Zaban, and Biane. And let me say, and yet, you be as a be a interview. When I come to the come up, and from my day and money. My energy, the money. Yo, yeah, that's it. Nature say, Samiti wa mani boni ya, nipa bear se 4,000 na uko yeno. Or see a maw moon in air, disadano. Na face also de jom. Odi afutu ofa dwom emma wom na afesu se ball kura na mo bebo aka ho a na omuso anigye no awie omu peye enye sa enti volleyball court or basketball bibia enti oh, a day with great ampon. Yeah, now, great. Now, send it for 4,000. The Oka Soko told you, Aniama Woma. Ye Benja Huska. And I abanwa. Yeni abanwa. Oh, yes, I know. Yeah. Yeah. Free and a I go do a beer. Start marching by be a bear, say, be a bear, 8 o'clock on the 9, 10, the normal will be beer package here. So say between a bit. No, okay. So in this case, you know, Benkuni can't come out woman as a pella and I be off. Ah, so for the Cassie, a wolf from a nipper 4,000 there, Yanya the Obewo. Nature say, ya muna ni apa kukona magusu meboa. And the say no. Aha. And the say no, ye be hiamo, near hianwa, near ye tomatoes, and a meko mibia. Any nam I do ya deba chia gusu meboa.
eka me kwan bwanka obi an vista kwan so obi se me mo ha sa tap no kwan bwanka me ngamte o na se obi ni mu a na se o ma oska akotomo a se nya bone papa se yesi e baboa ne ama prison fo aduane adi a ye sika na ade bro se bia fakoto aduane mo mu wo amfa nkwa akoto ama wo mu a ye de ya bom pa ya aguso nti eno de eye prison ni sika no wo akodi enti eno de aka ne papa e mami musu asem enti se wonam na wo tudwum ne eka wakoma se komo prison fo aduane na te wo ti se obi a ono so fra no so ye odifo bi aboni tirimu no te wono o hye nkomponi bi pim akutia because mamenka story bi nkirewo yeso obi di eagle prophet what in nkomhye bi a wa hye no unti asema tene Ghana o si papa shi bompa ese odobro ni ngu ene wo hunu ya ne se ayi bia papa hwi papa shi de bia ne papa hwi konkonsa papa shi abona to form na mama akusu ase wa so hunu aba yes wo kwa akusu no na krim no na papa shi ni mama ni nyina agu I'm starting so already that already we used to that. I don't should be starting son of Kekan so. We do a dobro ni achi wo hu. I was all somewhere. But she was playing some weekend, so she said, also enti me chese me question ni say yima no mame say mumu ye nyame adwuma te say ene me hwe pictures say wo call nsawam na ne prison fo ma hwe pictures no abusuafo me de beto so amoma hwe na woni mpanifo gina wona mu pa akwanya say obamu maduane adi na waba eba betu akire wo nuanom ema ne mema e wa ha say yensu ye didi a yenka prison fo say bi ebenya bibi kakra de ama na wodi akwakomom ni na ti se obi nso ti akire ye niam bi se ya papa yemfa futuo kakra mfam na afa yematisi ekwam na yenka yayi no wase womu hunu ya nyame mfre womu no omdi nyankopon din nyame mfre womu no omdi nyankopon din hye nkom akese no great ampon be say na wo ka kire womu wo ka de na akire womu sankofo no Akwakoye freedom of speech. Any freedom of worship. Ajama I said and one side telephone Obi atumi do pay can you pay action be said it Abe say bitie na some time na obeyan ko be man ko shi bi what is the minimum say enjoy for na ho baby say you can say man later also we feel na me bi say wa ni obebu ni na bi na mkwa so ba enye eyi na so we be twa hwe mu nsem bibiri aba eyi so we so bi an kutwa ho ase bi an kutwa ho eyi na se bi asa ankoso na tie nyame kan se ngo se na mi ni pa bi awo mumu a mi rade anu ni anu na me de kasa ani ni so adi hunu na me da me timu podi chem na me di fo bi awo mumu a if there's a prophet among you dayem ani anu ni anu na me kasa face to face anu kasa na dayem ni so ri me da me timu po a chere no na asemu about saying a few years question that in commission will be quite never see that I don't know be so abon by creative. I dear Sanya Semuni papa can be a mecabim. Abashi as any buyer would get she don't buy a tear be or one pay tear be away and say back to send me and come and young commission. Sometimes the lack attention what to see baby must on one person cover. Everybody be a new difference no be out. I can't Casale and Casa.
Onyoma yenimi no ma yeni abakuso no. Yen kasa wo. Say ba out to see e kasa wan ga ni ba be sorry, umbacho. And we don't talk. And you umuntu mbuase. We anya nkomo se. Baby anakuma wana wan wo se nkomo fa. Ndimu wan. Nti obi timi di na kuma di bibia chi na afi wo se nyame na eka. Bebe kwa. Na sa papa wo yesa watwa nkontompo atu Nyankopon so ana meboa. Na nyame omudi atu so ne. Nada na nyame so wonyi wo mu bibia ohwi wo mu din sa. Gana di for di atu nyame so. Omudi atu nyame so ne. Football you know omu ngas nyame so. You na ya lusu. Papa football you know omutimi ba football mu be ka se nyame si wo. Mo da via football ye. I say obi kwa ba to ka se Ghana kwa di World Cup no wa we. Say the World Cup ya actually ya any kwa Brazil na say ti kwa show mu da. Na o kwa World Cup Brazil. Na o tu se ko se Ghana for kwa di World Cup ba. O say. Baby afọ mu do ma fufura kodu nu no. Ba senka wake up di omu kasa Ghana kwaji kura di asa papa no kura de nkemfa owe na bi amayo. Na se wutwe nkontompo atu papa shi su se wo abom paye kukumo dobroni ni ne made ase ano odin kakra. Ubia ni mwada ajio kwa nyanyanyanya nukule. Wenye ma bubunya umlasi mungu. Abraba yebu ni na ase nipa ni nyame na wasa mungu. Jude. Onipa ni nyame na wasem. Onipa ni nyame na wasem. Onipa ni nyame di ohun. Eya na misura di ebi. Because me show say as a young champ. Ebi kura asabi uni di me. Ena unam wo se oso kwanu aduane ama prison for enu na ye Nyankopon adwuma enu na nyame hwehwe se ye nyina ye betimi aboa sama midim sika be man krofo bi ati se die baba mitiyo yachiwe si be ye ni asapon the legend Ghana enipa bi ni wonu ma golf mu Ewurade apega na sin asapon obi nyini abeto ya asapon nyumi ebe shia ya saponyum edi ya saponyum se chie mewere edi ya saponyum bo bra me pa nchawo ya sapon ya rekoda je wa edu asore dem wo mumu sasa di fo yi bi ba kumpo tri ko sa ya sapon mumu sa anu so ya asemo mumu sa Ghana so fo ya o mu se Nyankopon ba mumu ne kuta ne mu the gatekeepers ne kuta Nyankopon na Yesu kura pia ga mumu ne be che da o ne be yi na bi sase Opani je wa edu ho bon fo me musa se wa pe ya beda o nchen anya bia so fo ye kasa redu so she nkun ba cho ba ku pot ni ba ya sa bon che da sa da kun kuda say anji se na me suna ye so baba enye anu anya nkom so ba be se nkom so be gu bia be twam ba ya se no be gu Como se ve que Adamu, Jesus Cristo causou na Adamu, ni para não buscar se. Me honro, a família do filho, me dá de já o família tu, me ali vai me slame, me quando é filho só me chama. É como de homem de aninho. É meu na Jesus be buscar ni para o filho. Como se, a minha só é dança, a gente de homem bes, a gente de hoje say ya ko prison for so nyame ka ho asem eno e Bible sa wasina da woni ba bisa ati say mighty something sina da woni ba bisa say me owo on for me ko fie da de won from tuma mo de won me de ni na me ko da fia so am prison me ko da fia so am me ni ko bisa say na be na wo Yesu ko da fiase ya meso se wanya mmon kumura ni ba ko mporo wanya mami adia misuro pa o ni no sumu ni se opo se matu dum aye no bebre mi hwe Nyanka pa me yesa manu
me yet be every year be na me ma do me tumi ekoko do me ti me family me mo prison there sata me ko to dum ba ni ndo me ti ko to dum ti mo re na wo kwa se dum be su ekuta wo ni se da ko one day bi kwa mata je ni mo saye oh mo yire me dende be tan ko mo ka na wate kadna me ya bada ha obi e musi ase obi e mo akoda mu no ye musi na mo ase mo ye di ase mo to no so ko e bi sin ne obi e ka be 20 years ayi musi na mo ase Jesus oni ka mo fo now to me do obi akotum 20 years musi na no asem na bia obedi asem no so na woni fo e ofa ye bebre kwa ye ko ye rabi abness medie baso a odi oba chinsem wani bi no be dinko no na mo be chinsem asem no me ya emotional aye walnut because what you obi akotum obi abi shafo plan so I'm telling you oh it's too bad Ediba mbemu na yero akra nkwa de no nso mo keke nko Jamestown nko Oshaford Ankerford dey dey ho no ke ko je ho be bi san ko fo ina na dodo na ni kama fo obi wo no we ni obi ankana so no do mo we ni obi eni na chi oko du ko to ani jeri no straight wan ko fie wo ni obi ankasa ni be sine I believe said that day, I need you about my social but maybe about contribute to be beyond seeing one more. I'm going to show the Sakwa. Amen. But the region is the ever so much more than the whole daily avenue. Mamma Coyso, Mamma Assumption said, to legal wife so I can hold support. You can't you can't you can't legal wife economy and then so go come and about be decide Nigeria as in am I minimum do die and am ban kwa minimum no ready be come come nyina minimum dia me ya emotional said the am person come fire ego prophet ni pa prison asem no ya mama dwodwo pa because asem o kan ya menti ase ne se usu obi dembe 20 years ye musa na asem nye nipa na de ne kotum ana de odi ne kotum na wu de onu de odi nipa ne kotum wu ana menti ase papa kire mu ye no ana na o sa na prison wo ye wura ho ye because untimi for bi enkotum sa na musa na asem na wodem na obedi asem no na se onifa what's in life? I want to say we have got them 70 years. I feel maybe as some would be in that also man compensating. I say I was last year, early last year, and late last year. Where Uberana Kofi Diaba na didn't got two more. Kofi Diaba, everybody on the net Nicotum. Miss Uberia, injustice, Kofi Diaba and this any panicotum. Kofi Diaba. Eye Kofi Diaba. That's on the buy into no. So anybody I'm wasting the time for 20 years. I feel my mind. I think that's what to say now with them. I Jesus. I was in your point about you cry or chance. The only I was if you friends and change them. With your party. The only one the time was in your person because the bush plan of Mr. Gemma will be a plant as a man of a name. So who knows it could be fear. You will be according to you will be the one time so much. That's why I had shown. What's your uncle? Hey, the nature say we have long way to go. Ghana, your system no, I am very bad, Kakrao.
we forgot the name. Nipa obi ade na because say ultimate na kwa nyame ani osoro asemu ana awe because we nyina timi ade ni bebe kan ni ebusu ko vile obi ni the most important thing anti say dwumadie ya wafa ato husu yi ebre be na apesa ukoye monsieur, we discuss no more bit because we was kind of saying we have meeting. I won't want to to more na fi ya signal mu. Enti wadarumo say wo se ye pemo ye menka se wo me kan say yen because any our platform isu die minim se nipa dodo na betima boa because se sabi obi $10 kura na so obi $20 ya at least no anto meko ebeto akekaduro ana emfa akekaduro mu se mu nyina di akekaduro mu akekaduro ka ho ya ba ya ginger rice freezer for no omu hia akekaduro pa ani suru visa e wo se ya ma akekaduro ni suru visa gu aduane mu pa na chese akoyi wo mu ho adwuma pa asem na abereho so tiase enti ye behia mo ni ye behia anwa ni ye hia meko ni ye hia jene ni ye sadase ye be no mu de so yiri obi meboa dase de ye nto dase enti sese no se obi pese obeboa wa ekwan ba so na nipa no be fa so obeboa me pese enye individual because the whole number no abrochire ha de no ho na say great say ekra ya boa ha say ye ba gigi bibi di aboa wa say bi obi wo so kura o Ghana ono so pese obeboa enti bia Ghana yesi bibi di momo bobi be sen no momo ebi kura onipa no be pese obesen momo no from here to ho na me so di obi di bi ma me wa ha me metimanya number me de beto so a eye zel eno me ade omo America ha no betima zelewu na Africa kra bi ebenya bia na ndie efiri na ekuro ya se one city kura na obi benya ye be yes o every weekend bia no oni aba be spend be 30 minutes ni abubodin se obi a so far no maami asimasi obre mo bag mienu enti ubon se from there ni ehun se ye koyanim ni ye koya obi abre anwa obi abre se wo kasa ntade nyina enti mo amwo mo akekere ntade na mo fi se mo betima shape no mo mo a wo mu ne yan shape no yan fanko ntade ndie ma mo mfa mame ha me mpese obi ade atade bi se da bo untimi uko fanso nkonsu ba ha Enso nkonsu abroche enso nkonsu enti asamno me ekame I'll do my part. I'll support this cause. Me support to sa cause we me de mahoden ene misika kakra ebeboa na at least amenko akra mitimi to aduane ana amenko amesika ne timi nu aduane mani patan kra mnim se onyame behu mi mobo na odi memfum so ne mamuyo bi aidai ache enti abusuafo asem no na great ample ndi aba no o se ye kwa akoma prison fo aduane adi anya menko ha ena enye wonko oti ase enti obi ankeka ne ho na ne course no de baaye no anodi nipa 4,000 ene amu no obi abenya nkwantre mienu anodi na ya de akokọ na mato so ama wo mu na afa owi a wahuwo mu nyom enti wo ana anyum no sanya wonko a wo ne ifo na eko many my former friends who come up here for my champion, no for Sydney, my Sydney. And I will force it.
could be a football issue. We are making no short and still out there, Madame Fupana, out of Saka. Yeah. Omunyina ebra no so omunyina so otwe omuba omane champo kra ehia no ha. Ebra no so omane champo ehia omunyina wo so omuba na ene omubedi nkomo. Hey! GFA, former GFA. Sound. Miss Subi or soon say what Korean and down for you a prison hold on. The best I do. For a long time. Huh. Oh, prison asempa na prison asemkra na on sesa mechanici. Esa my emotional cry. And so come wa yampia bi a mi betwa obi ada papa se majojo. Majojo. Abusiafo any great ampo na etwetwe nkomo yi. Asamu yi ye nyina asem. Obi atimi ka bi wom. Any question? Na integrate ye. Great. Sem krofo idie. Bebre susu ye nkontompo ne atanchia bi ene ana nyesa. Bebre. Any consider right you also because and you na bibinti omo ba pio omo wa no e twa to so keke when you be defending when you be defending oba say there be obi anti was near the woko we don't need to write them off you nyina na sabe you we condemn you ya true kra any contempo ruwa ma wa yes kan fa ya some the be na do ko pio until yesu kiso I can share na sem say me ko dey fias wa me say me another words no so ko ni bampo a o say any go say right you off o say pin ko show me na Asemuni. James 14 was for Musa James Town and Mako corner way. We a big one we graduate. I wish for some some say, yeah, can say. Team legal wife for platform no dey great also koni nyina so me ye that arrangements na ma me ne e ma ne bekasa me ne omu nyina bekasa enti e be say from one place to another because na obia support team legal wife dey say abaye kuro kakraka bia e hire fe wiase afa na nyina team legal wife wo Italy ebi wo Denmark ebi wo Holland for ni nyina fa aguso America ha gomu wo ha papa Canada name it Germany bebre tese wo mo wiase afa na nyina Greece nyina team legal wife for Japan Australia na minyankai Asia China nyina team legal wife for enti wiase afa na nyina na dodo na asusu wo Ghana enti o se course no ye champion course no yie na chese yetimi move ade no na ye fefe na de animonyam ebre ye nyina abusuafo ya ni great ampon na edinko enti ada no kwa anwum bia beto bi ni sei ebi ni sei obeto nkontompo mama capella kakra na memfa mama capella nkontompo enti ya ni baba ni baba ni jidi ni asasisu Masi Yesu Kristo pia obenwoti ni kumbo asasiso gana memu ati memu ni ati saje mponche asofo aje consultation fee nti okonfo abaji di ana mama dani kale gulu foso mama di odi bi mama di odi foso aje mama di odi bi mama ayaka
Adoso. Ayi. Atroya doso. Yankwain kontompo ya doso. Oh, na Obama machine mama manfo asa ehurumi o. Mumma di odipim no nipim. Mumma di odifo no nifo. Nana, me wa life. Me wie na me mfro why papa. Yeah, sorry. Me wa life. Like you where you got kafa. Me wa life why papa. Me wie ya me fro why. Me wie ya me fro. Yo, God bless you. Ayeka. Enkura ne frefre ndi ayeka. Oyeka. Ohu se ni papa wa life pa. Obeso obeka asem ni bio. Ampa wo ma ne na ate asimu no. Ka chire no. Wate asimu obeka asem ni bi. Ayeka. Hey, great ampon. Na adanu so anyum ba ku bi ne yamede. Na menkoka. Anyum ba. Hey, Francis Fonso okro. Francis Fonso musu di sefa beba bebo ayi. Francis Fonso okro. Me bubo di ni ma mistake ma mo Francis Fonso di. Yewurade. Me yanya asem. Dabi yenko enkontompo ne ba ku na afi me ma TikTok fo ni musa ensem ba mienu na me nya akwa ne koda. Na afi di aka yentwemfa yebo ha. Yenko mumma di odi bim no ni bim. Mumma di odi fo no ni fo. Tehu. Aji. Yankwai. Obisi akukofunu. Nanya akukofunu ya ne ede kwanu aduane amankura ne wonsa amato ne ya. Ani ambi akukofunu last one. Ani obato no. No ato. Yo. Wase ani obato. Ene woto wi ani ade mpa ebo na ginem. Me hu se adifo ma bia mnim wo mu na megi wo mu di. E wo ha na great ampon so ensusu agina ha. Ye wi amu bebo mpa ya amaye. Empire na mo ba amaye no. E wo sa kina nko a miracle bisi. Na ye pay akikakikam nyina etuatua na enye overtime gidigidi. Yetimi di jisika na ye de babu akoso no. TikTok fuwe, TikTok fuwe, YouTube fuwe, what question, quite them. Why the what question? Great ampon jina so. When we obehu ya nyum ni abom paye. Obehu ya nyum, o jina so. Why the person obusa na sem? Hello. Great ampon me dia enya question am. Maone so. Hello, Otemenga. Asa de wa question baby. Ana phone kura na nya odia. Za. Na me dia. Na phone ya. Great ampon. Me dia enya question am baby so. Na dia. Matita infa me kasa. Great ampon. Me question me dia enya question. But me person me who say number no. Ma yehu number no say na be ya boy bi wo ha yes ye betime e dey abo in our own small way. Why? Who can the lotto number? Lotto number, Apple, my lotto number. Number, baby. Magalo, Momo number. And I said, so it's a great ample, my yes, and I face the American say, Busia for yes, Ramoma Mutro, Nisa, those ways, no. I guess TikTok platform, won't say be Mutro, but my replay be back to move sutro. Adamu say the platform ni free na Nancy mana. Say a dear Nasa, say a dear Nasa, say Nasa. So platform in here, but yes, so Nana, I tried that one. Yet yo. Who is next? I kind of one person at your platform, no. Anya Juma. Wallahi, Banzo, Anya Juma. Nana, my joy. Momo number no. Major Bichao. I am so kakra. I bet me dia say ana abuano na yetumi. Yeah, the better. Great ample. Muntwa answer great. One say obi e ka momo number. Great.
Momo number no yemfa wo de entoto ana senya wo de akura na meje wo yiri di yemfa wo yiri de entoso ana sika no medical akura man so medical bodua wo ho muntimi fa bi no jollof ana muntimi fa bi enfufuto eye prison fo sika ana say we have a special number bi ayenye ni ne ya obi o ani de akura ni nsam yenye ni ne ya ana abusuafo meboa no yenye ni ne ya yemfa number ne ntoso yemfa ntoso number ya de toso nene no ana ya de baji gisika no na me de aha no de no aka ho aha no de amfa mra me mi obi sika nyama kono mindi because I'm going to pay more. 8th February. Prison for sika out. We're on our way to Ghana. 8th February. We're on our way to Ghana. Who call Ghana? Yeah, I have it. Oh, okay. Who call Ghana? Obonkomo. Ellen meeting Oh, sorry, na me bada. I'm sorry. Sana obi betu nkromo anopa no. Saya na ye na obi betu nkromo ameche no. Ata Nam si macho. Ye nyina ye program. Nam si macho. Come on macho, I catch you. Great tampon, yamubo number no. Charity, obubo number ni nyina na opini atoso. Great, ye ti obubo number no. Muhammad yodibim no nibim. Nananka me stress senka na mane wo wachi wa me for senka for the meantime ya de tusu awia me yesa adwuma no. Oh, okay. Every day bia no na minute wa na da so. Yeah. Na mo enti voice am de to nwom no enyam de na mo nto correction kure. Mumma di odifo no nifo, mumma di odibim no nibim. Nkontompo ya doso atro ya doso enkonshaboni ya doso jimisem ya doso na ya entoka di ani akwa na wuntimi nka no. Great Ampon or continue yere number na biaba ana na yere swada ye afa munye di number no charity p me chuso aha +233 obi antre +233 aha 20 Ultra +233 na on pas 0 ni ma 20 Yeah, 26 26 hey Edrat number no akam 265 11 say 2 42 and the name Ababa Nana Mensima Ampon mahunu number ni wura minimum no minimum ne pa Ofa buba number ni bi me number ni ya +233 202 651142 +233 202 651142 Nana Mensima Ampon Nana Mensima Ampon minim sama menepa ni hu ofeye pa no mpa ne ho asem te se ni kunu woni maduane no papa oni maduane no me pa cho mun pini to so from today going no da bia no ebeda machi na fe ye de yenen kakran ya atwere ni di ni ka ho twere Nana Mensima no ka ho
Nana Mensima Ampon. Patrol dini na fesa ni mi WhatsApp wa ne bia. Nana Ampon unti Mensima na achire wa bia Nana Ampon de enchi. Nana. Ebo Nana Ampon. Na sa Mensima na ti everywhere ni so. Okay, so me wo me person may mistake na scanner code obi foforo. Number na mistake ya be kwa akodi obi odi ni ntimi meskan kodi obi ho. Oh say Nana Mensima Ampon. Obi so atwere Mrs Ampon. Nana Mensima we amfanti nyo obi atwere Nana Mensima ne correct ba wamfa Ampon na ama. Enti dina na mo twere no. Ana number na say number no o test here send $2 per answer. Eto mana fe was $7 trillion. Obi answer ni. Send mama send ni. Obi answer ni great. Adia obeye mi say nipa 3 o nipa 4 ana be send sika na ba. Wada Roma na udi omudin aba. Na wa ba begina man so na wa bobbo di no ni ada wo mase da na weekend bi ebe no every Friday bia no ye be yesa akosi say sika no be bo anu a mo be nu aduane no na mo de akwa ma wo mu mekura na bo modin se meto jesi amatim na be kwa akobbo match no it will be my meto jesi. Yeah, I'll do that. Ensuro show him na say aduma o say aduma. Thank you. Enti ensuro ya beboa ama bibia akoso na me platform yusufo de mijiwo mudi. YouTube fo mo nkasa. Nana me patcho bisa Great Ampon say obi betumi afre because say root ka say opese omo ne ngo ne we angwa ne nyama bisa inti bia odo ne de no nya ne sika bi say odiko wa opese woman anwa emo ni bibia no frɛ number no frɛ okay. Into roots, I hope so. What it? Also, go to me. Natural no WhatsApp. More questions. Mumusa Ampon questions. More questions. Mumusa the questions. Now, to me, come no corner, make a fan to call last one. Rani and Kuniana. Make shank of father pants and my there's a mint me now. Papa she abe pattern to kwano ana Ampon so ba esusu a me pese me pie nutrition to kwanu odoje enya fine esa na to kwana bom so abuchiafo more questions abacho ma sanite say mi ton hwe say ni saka bibi kakra na ye confirm me number no great free wifi bra obi so attest Nana meba delete number no is just about Great Ampon Koyo. Yes, Ampon it's supporting it. That is why we are giving those numbers out. Maybe I will join in later. Number no is for Great Ampon musician. Okoye donation. We are all trying to support him. Kakra will be donation to the prisoners. Yeah, exactly. Abusiafo muni question bia amubusa Great Ampon. Question bia ni ho. Great. Confirm me Ellen DNU because Ellen said was sending way binti. Great, yes, obi so was sending bibi kakra mun check me ehwe. Yeah. Okay. Mesene me yankasa ba. Na me aduma ochna eko. Oh, mumo nsem mane ema wo mu hu akono se de onu omuti abusua ekoyie papa enyu oba bia ne muma pose free ye ne nanu kaka kasa fia so snega ne ni tiri kaka ne na fu kaka ti se ajagraja ne ni ane ne hwini ane ni nantabru se prophet nonsense
Some bedina mobashan komunu keken kwasi asem ni Jimmy enkrofo na damunumu komo moduane sheje ga moto pana ichamu asto diaro proyi sheje muka santo kwan mechaso ampo ye nesi from ne ko misi mini wo mu beku I will fight them mini wo mu beku misi mini wo mu beku I will fight them media edi be kra na ayidi maame no o maame Judas ana Peter papa chi din odebem Peter na eni abotre Peter na eni enye Judas ye criminal me ne afra me NDK Peter NDK oni abotre me no be kusesi a amwon whereby ya ujimi oh Apostle Comfort me the what my me pese ufuro suru ni bi maya me furu anu wasi sa mentimi hu de menye obi wa ahwe me invite ni bi me hwe me furu na anu wasi I don't know the reason why abusha for more questions mumusa questions ni enkwai mumusa questions here great any question ni wodi ayantu nyumba mienu bi na afa ye mompaye na yamfa omunu Yesu mogem ekina kura brebem a obesa ababe 5-10 minutes bi na se obi asene bibia ba na adidi na ba na bebodin no mu amwo mu anwa mu wo meko bibia mu wo bia madaroma momfa nkonko support na dwumadie no enkoso minim se mo beye na mo beye nso amana boroso ewo Yesu din minim se mo beye nso amana boroso na sam yoja ani yanko ba ko nka ho ye wi anu abompa ya maye agora na so dem su Yere heaven. Say ye drew heaven ya mani hu nyina to becha. Ana. Mecha. Come to us one can make a come here bad. Peter, come Peter, me a body, papa. Come Peter. Minim somebody, oh yeah, I'm a Jessica, I say, I'm drinking, I bang to her. There be men come. Laila. Great. And now me and Yaji, your friend while by and Susuma said of one yina Joso. Come on. Yes, so I didn't know I could fast one soon. And to Danny then yinano. Ya no abomoden na obisi fa number ne sa pini number ne biem na dani dan nyina no waben se de be ya mpanifo se ba bi a chichira boa no e ho na esan no
da bia every weekend bia obaba akokora ye ekozi se nyame bayi adom na adofo besusumu ani aboabo esika na no na bre ne so a yakonu aduane no ene adan de ebefa ne life ye befa ne life na chese yenso ye tia ne yehwe na ball a mo bebo nyina ne yeso yahwe bi fefefe ye wi ani abobọ mpa ya me ye ho ana wo kwai so say number ne ye Vodafone and Airtel na I mean him say Vodafone I don't know BBC say Voda integrate ya da sepa nyame nhira papa na kwai bompai mai wo bompai wi ana okwa na afi wo to nyom te se kwafo ekoja asopanyi kwai no na chese no ahwetire Jesus. I feel like the achievement also. When you are trying to do my show, sir. And I look at you easier for me, sir. I can't cut. I know you're watching and I'm beside you, what you have. And I give you a idea of one of the African as I saw you feeling some. So you share is for Bossing. Man, the Bimbo and Quasum and fear your soul. No one says you share your soul, you are messing up on China Bassam. No, my dear, we are more young, can you watch it in your message? Daddy, be a diamond and cabbage for any nipper be a Jeffrey and some said your watches some sense. I may be. Never was soon be any enter. Me journey power in a show on Sassam coming my blue chances. Stress I would walk 1 hour yelling for no drink or check up. We do only know what is much as one of you said. So we are 1 more. Be being 1 year. Imagine a club of you we didn't tea or some of you one time. Jesus. What drink up on a Sunday? What do you say? Be I will be all proud for me. So, no idea for Professor Bob. One game, Yanka, and no best for city. Sakamin can't make a trumpa. Suffer becomes a number is the key. One for now, sir, will come from now. But you'll be like myself, sir. You must have money. You're here over time. You hear double. Money in Franco. Number was sure be any sure any of your new rights and congratulations. That's about as well. All over by all the information, sir. You recognize your noise of your super creativity. My band make us here on the show. Jesus. Now, on the mission, I should be so who mustn't be. Jesus. Yanti a honka, so be our one or by you should never be better. I should be any income. I want to know what David said. I'd rather both for one or don't know so no salvation when you are 1 or 3. I both for carry salvation, or by you should be. Amen. 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 I was your for Yamponi you. Yamponi. I feel the ever sujagum. Great. Yeah, that's it. Yeah. Great. Obi say what the sound wave. Me can because a sound reach you. Obi say what the sound wave ne seniska. Sound wave no. Any Vodafone. Inti kope ibra MTN bra why? Echina kope MTN bra. Ana wa we saw the sound wave the seniska no. Ube to me as there usika na breme. Opa as there breme. O zere breme wa ha. Sikane ti say the odi akoma ampo. Why? +1 630 280 1982 +1 630 280 1982. I repeat myself one more time. Last one +1 630 280 1982. O the bar na woso e de akwa akoma ampon Ghana me wo bank ho me kire baby on konko giscan
enye di wo a wuntimi send nko bia no send to sa number me dia man so titru so wa America ha zel wo send e beba na ya fro me adawase onyame nhyira mu great ampo ya da ase abushafo ya mpone great ampo ya pon baba ye be kontokwa ntokwa ye be kono wo nka ho ehu ya wie mami si me mama sofo ba akugina so mama comfort apostro mama comfort mi besi na me ko bi manka bi die me wo se o tampo na yi na o se me ma mponko oh na se me ma ko mama comfort ka bibi kakra na afi nso bompa ye mai uwi a mesi ya be ko ntokwa asofo nka ntokwa no mu ane ne mo ko mu aso na bompa ye mai mama comfort yetie wo ye Benjamin asidanka urade ne ye urade ayi na asidana na de be ma na nye ono a ene ne hu moboro anka ye nti ase ntino asidana na de be hu se wa ma ye nkwa teni great ampo ka o se wan ya ama me no wan ya ama unu ana na wan ya ama me ntino obibia support na wonu mu a omo ahu aka adwan mu no se uma ahu mobro ensuo kap ba ko manono mu a unya hu hira asomdwe ba ofie fa hude ba ofie enti ade a great ampon ede abeto so ise mommoa no mommoa na moboa so a obibiara obeboa so no obetwa so aba na ebe fifi ama wona wasefo nyina na aye hira ede amamo kakra me woka ede so me say ya bompa ye pa o TikTok o betumi di wa yini edin amamanfo se de be ya bia ene da wo ta tena se bompa ye no me ade but your Apostle Comfort Abubakar, that's my way or TikTok. Apostle Comfort Abubakar. That's one. Your bonma yen sabe kan. That's one. When you bope me page in the beba. Na da be na wo trans yen Bible. Me patcho me anytime bia me ti me ba. Just say who me kan wa no aba. Na yenya suma me se me nsoro na ese me ko. Tino. Tembia e kame ampe na masori tina me de ansa na abesi no onso fe nu mpa ibom na mpa ye de hu hia bompa ye mai wada roma awrade yada wase enanyumre asedanka wodeni ena asenka wodeni amen nimtuni bitu na nyumdu ase esa meda yada si yame yewa ayo asa ya mutu bi ai yada inamu no Bible say yamfa sedamon we wurade owo empamo wase yamfa sedamon we wurade efrise enase awoni ginabia aibo woni ginabia osesa wodama se na wo pagya me na wo tontom me a me free na betena mahemwam na meye nsenkyereni enanyumrei papa wo makasa sedanka wudeni enanadwi wo makasa yeye nka wudeni ani eya wurade wo na waye senya wurade na waka mo ma Israel kai nanso se wurade na aka ntino saa na yebeka se wo ye nyame a wo ye totobonsu nyankopɔ na ye kwa asamanse nyankopɔ yensan wo ho mmopo wo ka ani obi ntimi nka daabi na wo ka daabi nso obi ntimi nka ani enanyumre wo mma ye pejaw ye ye okese me bompa ye peja nipa biara wo platform iso de ba wurade wanim se wo ka ba ma wo hyenso gina me de obi bi have no content and one no there are a lot of people they can't discuss sa and come away
Now, me we come away. I won't discuss it because they will not get the numbers. And no be diam to discuss. Lumba dey easy. Also, yeah, the lumba to wa. Then go for be so no the yen aduane. So stay blessed. Na mo share mo hosu yi because lumba nsense me wan say e ka say e be sha se ahwere o mo nkwa ho. E na obi for siba wu no. E be kwa ba afi na be bloggers. Chekura abe say bloggers so lumba esisa o mo ko. Bloggers abefa blogger we ko sa omun sense no keke kana yeah all right it you know and also so very important it you know if macho ba yeah all right you can come and do it. You know, munina from kakra on this matter. Issue no die off. Ye try say odobroni ni we mun sense on ebe kofom. Ye nyina ye involve ye ho. Ye boy ho money. Ni ye man brafo na afi ye start a new page. Ye nko ye nim ewo abrabom. Ye ntimi discuss other important issues. Na ye ma omu edi enna. Na omu nya time enfanhwem kra keto na den lumba eja omu akire no. Mimi gidi say mumye nyina yeti e ho ase anka be ibetimi aye but say no mo se munye na mo betwa ntoro dia me meba be expose mu ene dia I'm telling you say mu twa ntoro nko adia ba be expose mu ba enye ntoro na asema no ka dia no credit I will let it go but ntoro dia meba Lodina akwa ye ru ami nua na ho tese na de we we na me say dante wonka yeah no ho die die na de krafo ya yo de susu boy ti oh me dey say dey krafo no dey mo ya bibi na ya before do oh me ba ha nwumre ya me tie o kakra na se na me fem ada na masa soli kenkon me ba nwumre ya me nkra ne bone em se odobroni oyodo iti na chitafo nyina na ya na ohwe o de compare to yanum fo ya utimu se what difference ewum ye nkasa bebre o hwa ebi mo di nkan akochia no aye na doye ye hwe odo akere no afi na ye start odobro ni ye start dadulumba wu foforo no de o se e ma kakra bi 15 people mo ka mo hubo mu ai from Lavis of odobro ni eyi ni nyina afi na on person mo ko present o mo contribution and enye a man nkwa all Lavis obi odobro ni bia na ya address say ye no vows day since last year hwe ya one ye papa daddy lumba ben konofo bi ben papa bi one ne di vows day no 14th year ye be odobro ni eni etu aka ne nsem otwa na ni ba bia wo hu ne dofo enu nti no ye di asese ye nsa abode ye bibia no ye di call vows day no na ye di akwa paper na nim ni so ye nim se enye easy ye ntimi enfele daddy lumba ho na odi ato na komemo no bet at least ohun ye ya na ni beje na ya present ye nsa abode bibia ntimi sram wo ha na wutie mia menua be mani munyamfo bi oba papa bi kunu ben papa ben konofo ya wati ho ya fa waso fe me kakra me srew kakra bi ensa we nya nse emfa me nkogina ba bi so odobro ni besisiska onsoma obia amode ente na mode asema to nipa so enti no se wugina ha na apo odobro ni asema number na me di betu dwa no enye number sebi eye nipa hunu bi akeke there be and Mimi Lodina, you can go to my page. Sebi mini Ghana card mobile money number. Inti mekase ubi eje usika akudi. There be that call the right source, right person or ben odobro ni. And untini me yese sasa fa dia wo de kire. Inti me bibia transparent inti no o send you usika. It does obey DMO receipt no ama Alabama and I be DMO receipt ama me. If you want to be on the platform, we can vows the ID si ama odobroni. It me the number ne betudwa
so wa ha kakra bi enso wodi am Alabama na apese ye do kan wa do number kan ho ye do be kan na listen eme ye wa adwene say wo betua bi na obedane spy abeto platforms no because ho ye nka ho we don't do nothing ye nya lawyers wo ene ya be kasem bi ho ti ne hono de obana ne obane na musa because won ti asem bi amoamu nsam na mo kana na ekofa betum twetwe mo ti wa wo kro wakoma be yo ya nti mefrem na mum ye hia genuine people even the odi bebe bia nyankopon be sha na vows day ni yanko present ma odobroni odo papa bi krani owa awamu krani an ho fe that the room badomu ka chire oba woni x watimi atena be ma ho awu nsia no waye ne kuna amakuna afata no na yenkɔhye n'animunyam timi bae Alabama na manu disem no ti se obe ma me kwan na me de number no okay number no ye 0246 880166 obi betimi e pin ni wo form 02 moderators minimum 0246 880166 66 yeah 0246 88 01 0166 0246 880166 edini ye James B Boatin edini ye James B Boatin me pa cho o sende ma na obetimi afren me tro sab o ya wo yiri ntana do de uja ne message ade ache obi hu ko frana na do tu ngasi ma said you sika ko na yiri no yekoko yeah you know number ni 0246 880166 0246 880166 edini ye James B Boatin you send we are no chat screen shots now the group now no Alabama says me pa cho send you sika na Alabama platform yi so a let me know o di DM me ama me hu say Alabama platform ya me ba so yi na wa send you sika no o te ya o send you sika no me so kakra bi ensa say dem kan no odobro ni nsira obi esika we want to ye pese ye man ani gye na vows day no hu say daddy lumba ni ho kra yen ye mu bi ye wo ho nti wo mesre obi esika ye nyigi sika mfa ntwema nso ne nyigi sika so a ye se ye de koye up to now ye ntimi anye no ye de ye gigi de akomo odobro ni papa bi no ne ne makonofo bi o matena se na vows day no ye de flower akose ne nsam ye flower ye mfa nyina ka so ko bie ba na bie mu da bi ye ni asem ne bem ai ti odofo me kono na me kai mu se kakra bi ensa enye nse na oma insura wom sene wodie maye kuna ne bida obi o chema de bia true me kuna no obi o chema de bia no insura wo anya ne adane testimony de amom special messiah ata into uche but the amendment channel says Ceciano